weary when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans cette vie quotidienne,
de mal y honesto. Era un hombre potente que pasaba seu tempo a orar. Senhor, quero ficar com você. Senhor, quero ficar com você. Oh, Jésus, ma référence. Eva. Jésus, ma référence. Aê, 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 aê. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. La musique entre voilà, donc vous êtes la capitale, très professionnel, qui c'est quand même c'est la musique, voilà qui fait, vous pouvez vous asseoir maintenant. Voilà, là il y a quelques sites, wow, c'est très joli. Ibintu ni byiza cyane, hari indirimbo bakunda kuririmba cyane y'ibintu byaryoshe kandi iyo abantu bishuwe baseze Imana. Hari indirimbo abantu bakunda kuririmba bavuga ngo ibi bintu ni Yesu yabikoze natwe ngo turanezerewe. Yesu nashimye cyane, haleluya. Ibi bintu rero mubona uyu munsi nta wundi yabikoze atari Yesu wenyine, kuko kubw'umwana w'umuntu naho wowe ufite ububasha bungana gute, naho wowe uri igihangange, naho ufite amazina ari hejuru rwose, iki kintu turi kuri uyu munsi ntushobora gucira. Rero niyo mpamvu tuvuze tuti ni Yesu wabikoze natwe tunanezerewe. Karibu wapendwa, haya mambo ambayo mnaona ndani yake ni Yesu ambaye amefanya, na ndio maana tunafurahi, na ndio maana tena tumekusanyika, na ndio maana tena mnaona mambo yako vizuri, yamepangwa vizuri. Ingawaje kulikuwepo kuchelewa kidogo, lakini najua yote yatakuwa sawa. Kwa hiyo ninapenda kwa mama Jubilé makofi mengi sana, mengi sana, mengi sana, mengi sana. Mpigie makofi sana. Applaudissez pour notre mama Jubilé. Vamos! Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre, celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Neema yako na uzuri wako ewe Mungu wa mbinguni. Ingelikuwa heri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, malango na madirisha ya mbinguni yawe wazi kwa wakati huyu, ili uwepo wako Mungu uonekane mahali hapa, ili uzuri wako Bwana ufurike mahali hapa. Acha kila kitu kinachopatikana mahali hapa Bwana kiongozwe na Roho wako Mtakatifu. Ongoza Bwana kiongozi wa mkutano wa leo, tuone uwepo wako na uzuri wako Kristo. Mbariki mama yetu
ishie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. dukomere gashimira yacu merci beaucoup gashyashya hanyuma twamaze gusangira icyicaro dusangire kano bakore amafaranga niko twaje mu bice y'abarundi mu bice bikorerwa n'abantu. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. La guide de la maman jubilé, ce sera un quiz. Quiz, c'est comme un test. C'est comme un test. Une interrogation. Et c'est pourquoi je vous ai dit que ce sera trop chaud. Ce sera trop chaud parce qu'il y aura un team. Il y aura un team. Il y aura un groupe qui va être interrogé. On va poser des questions. Et si on trouve la question, on vous accorde automatiquement le prix. Ce sera des questions peut-être sur relatif de quoi? Relatif à quoi? Bon, il a déjà éliminé tous les mois. Mais je vous assure bien que c'est lui qui va avoir le prix. Ce sera le plus intelligent de plus que les autres. Ne le reste pas vraiment parce qu'il y aura un comité de jury qui va faire la interprétation, qui va donner des points. Et après, ce sera la remise de cadeau qui sera ouverte par petits enfants à la maman jubilée, par exemple. Mais on va dire que nous elle aura le discours du pasteur. Et puis après le discours du pasteur, on va partager ensemble le cake. Cake, c'est le gâteau. Cake et English. Il y aura aussi des remerciements en provenance de tous les mois. Il y aura la prière pour la clôture de cérémonie. Et enfin, ce sera la fin des cérémonies. Voilà le programme. Je peux aussi vous présenter ça aujourd'hui. Bon, un tempo che è la prova di Raba che è un po' magari musangire akatuburu hanyuma bisigaye twateguye byinshi bajya byinshi cyane biryoshye hanyuma bisigaye abaje tugaruke baje gushikiriza tugaruke igikorwa kijya kugurwa n'abuzukuru hanyuma hatakurikira kandi ijambo nyamukuru rijya gushyikirizwa n'umupasiteri umukozi w'imana hanyuma dusangire ikeke hamwe tunezerwe n'ikirori nyamukuru
hanyuma abashimwe hanyuma akurikire igisabisho cyo kwishimira Imana tweraheza ibyishimo turimo, hanyuma tuheze turangize ibirori. Murakoze cyane. Tujye murakoze cyane bari bwiza ngire hama bashyitsi babire mugudu neza kuri iki kinyobwa bageni wetu waheshimiwa, mbarikiwe sana kutumiaji hicho vitu hivyo, mambo ni mazuri, kimoja tu tusiwe na haraka. Kwa saa hizi tulitaka tumkaribishe ndugu Samy-well. Yeye ndio na jambo kubwa ambalo anaweza kutufikishia, na zaidi ya yote samahani ndugu, kwa sababu wewe ndio kutukaribishia wageni, maana wewe ndiye mwenyeji, wewe ndiye mwenye nyumba. Karibu sana, makofi mengi kwa ndugu Samy-well. Labda nikosoe kidogo, si mimi na neno kubwa leo, ila maana neno kubwa la leo lipo na ni lazima tusivuke mipaka, na tunajua fasi yenu bado ni ya chini kidogo, kuna wale ambao wako mbele yetu zaidi, lakini kitu cha muhimu zaidi nimependelea ni wapokee wageni ambao wamekuja hapa, na hii kazi tunaifanya kwa niaba ya baba mzazi, ambapo leo ni siku yake special, siku ambapo tumeita ni jubilé de diamant, na kwa leo hii tulitaka tumuheshimishe, tupatie pongezi, tuweze kumuonesha kwamba tunampenda sana kama vile familia, na kwa hiyo sababu tumekuja watu tofauti kutoka huku na kule, watu wamesafiri, watu ambao wanaishi hapa na watu ambao wanatoka nje pia, na hicho kitu ilibidi sisi tuoneshe attention na atungekaa kimya kabisa, kwa sababu tunazo shukurani nyingi sana kwa kuona wote tofauti wamejitokeza huku na kule. Tuna wandugu ambapo walitoka kama vile Norvege, ni wengi kabisa, kama vile dada Kungwa na familia yake yote, Nicolas, Christina, karibuni sana kwa kutufikia hapa. Karibuni sana, najua umefanya safari ndefu sana kutoka huko Norvege. Tuna pia dada yetu Dada Martine, nashukuru sana dada yangu. Nashukuru sana. Nimesikia ulitaka kusafiri juzi, lakini ulipanisha programu yako kuja Norvege kwa sababu mpaka uje kusherehe ya mama. Ninajua umelipa pesa nyingi juu ya kupanisha tiketi yako ili uwepo hapa. Mungu akubariki sana. Amina. Nina mdogo wangu pia, mdogo wangu Damu, ambapo anatoka Canada, yuko pale Boston. Na yeye amepata kurudia juzi. Atakaporudia juzi Canada, alibadilisha tiketi yake tu hapo kwenye sherehe hii. Ni jambo la kushukuru Mungu sana. Mungu akubariki sana, na kwa kuonesha upendo kwa familia, kwa sababu tiketi yako ilibidi ulipe pesa na uweze kushanje programu. Tunawe pia Pastor Jean yuko hapa kutoka Christian. Karibu Pastor. Jana tulikuwa pamoja na sherehe nyingine ya bakoreye pale nyumbani, na tumefurahi sana, Mungu akubariki. Na kuna pia familia yetu hapa ya Mama Sophie na wanamkubwa wangu pia, na watoto wao wote wametokea Bruxelles huko Belgique, wako hapa kwa sababu ya hiyo sherehe. Walikuwa lazima programu mabukavu bora, lakini walisema ni lazima wao wapeleka kwenye hii sherehe. Ni jambo la kushukuru Mungu sana kabisa. Alafu tunakuwa mwingine mkubwa wetu, binamu wetu, mheshimiwa kabisa. Mimi namwita mheshimiwa, najua sababu zake. Yeye kabisa ni mmoja wa watu naheshimu sana katika maisha yangu, kwa sababu amenikuia katika mambo mengi ndani ya maisha yangu. Ni bwana anatokea Bruxelles, na njia mzee wetu leo kutupatia jambo la familia, na yuko pamoja nasi leo. Karibu sana. Na tuna wengine wageni wa heshima ndio wanatokea kwa milimani huko na kule. Tuna dada mama yetu kutoka kwa milimani huko kuteremka hadi hapa ili aweze kufurahi na sisi. Leo baada ya wadau kabisa amepata safari ndefu ili awe hapa.
na wengine wote ambao wakuja huku na kule ambao siwataje majina, basi na waambieni karibuni sana, karibuni, karibu grupu ya delegation Pekaza, karibu na wengine wote ambao wametokea sehemu fulani, wa ndugu wa familia, ninasema Mungu awabariki. Wow! Murumva yuko jembere no kuba yuko ngaha n'isi yose ngaha. So from UK, Belgium, France, Burundi, Congo, Wakirari, Bujumbura, Samy, Bujumbura. Hajya turagoye umuntu yafise ikintu kiri ku mutima avuga ati jewe ndagushimira abantu batumva baravuze ndagushimira abagiye jewe kugira intango ndavugira nyine ahanyene hanyuma ukabyumva neza ko ndagushimira abantu batumva merci beaucoup Samy-well uburyo gushimira inshuti abagenzi batandukanye bitanze bakava mu mirimo itandukanye y'isi bagakura itike amasiye ukaza kubera amaji binari yicaye imbere kugira ngo ushobore gusangira umunsi mukuru uba n'ibiteba umuntu ubona ko kamere ifuze kukomeza y'umuntu yakorera ikintu ukabibwira imbere y'abantu bara twigire kwiga muziki n'ibisi byose. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. Ariko twari tukivuga je vraiment de ma part je veux dire que je suis très ravi d'être avec vous et surtout avec la maman jubilé là-bas, la maman jubilé d'argent urabona yuko c'est une maman agirasha ameze neza kagoye kubitumura hejuru avec une cheveux d'or une montre d'or à ma place ameze neza aracyari muto nicyo gituma navuze ibintu byo gushimira umwana wacu arabishikira arazi rwose pampa ugasanga ati yaba agura atatu wagira ngo n'iki gisahura kubera nashashe ko batabizi mbere kugira ngo n'iki gisahura kubera iki ndetse muri gisahura cyane uteretse kureke ibintu cyane kumara itekiniye bizakikwa kandi igishusho alors twaje gusarero kugira ngo atakaye tugarure tukasaba abana benshi bari ngaha surtout ubuzukuru abana mu muryango n'ibindi bashobora bafise icyo bashobora gushima ngaha umwanya wabo kugira ngo nabo bagaragaze ibyishimo byabo kuri uno munsi bazabaye umunsi udasanzwe ufise icyo ashobora gushimira kuri uno munsi yongeye agashimwe ku bijyanye n'uwo munsi mukuru wa mama hajya araha ikaze hanyuma kugira ngo tumwanditse barebe ko dufise kugira ngo tujye tubyamurira izina neza kuko ngaho turatangura nawe urabona ko turatangira rero murahawe ikaze mikrofone urashobora gushyira ukayishyira hafi nawe ikaze kugure
gato mubisigura ngo nyuma kandi umuryango wegereye wese ari ngaha arashobora guhaguruka mu mutima w'inzu karibu salut ça va karibu cyane Michel Maman, félicitations. Félicitations. Ninafurahi kuona hivyo. Utafikiri bado ni shemu. Utafikiri ni shemu mama. Anapendeza sana. Mama, Mungu akulinde. Mungu akupatie afya njema na akupatie maisha marefu. Kwa sasa mama yuko na majukumu. Tunamtakia afikie kiwango ambapo atawaona watukuza. Mama, tunakutakia maisha marefu. Shukrani pia kwa ninyi wote ambao mlifika hapa ili tuweze kuchangia furaha pamoja na nyinyi. Sina bwana mengi ya kusema, nilipenda tuweze kuonyesha furaha yangu. Asante na Mungu awabariki. Merci beaucoup. Abo mutanga ngaho n'ukina giti. Naje mu mashini. Nibadesha kutimizana. Yes, ni génération fekaza yari naje cyane kugira ngo mushikirize n'abamukiriza mutima kandi cyane. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Acha kabla sijasema generation fekaza, wale wenyewe walipata nafasi ya kuja wangelisogea hapa mbele, tukuwe na neno ambalo tunaweza sema vis-a-vis ya mama yetu ambao anafanya 75 ans ya diaspora yake. Wangelisogelea hapa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Generation fekaza ni kundi ambao limeanza depuis 1994 wakati tumetoka tunaenda Kongo, na suite ya maombi mengi na mafungo mengi, Bwana akainua vipawa vilivyomo ndani yetu, bado tungali vijana, na tuliporudi huku ikaonekana kwamba tuweze kuungana pamoja, tufanye kundi moja yenye inajaa upendo, umoja na ushirika, na kutiana moyo na kuhudumia wale wazee waliotutangulia. Tumesimama hapa kumpongeza mama ambaye sasa ana miaka 75. Mungu akubariki sana mama. Na sisi ndio tunahakikisha na ndio maana generation ikakaa chini ikasema hatutakuacha hivyo hivyo, acha tukukabone, tukufelicite, tukutie moyo. Pengine msemo wako utafanya sipishi miaka mingi hapa. Haleluya. Tunaenda kitu kidogo cha kufurahisha mama. Wengine wetu pengine tungeliweza kufanyizia wamama wetu, lakini sasa bahati nzuri Mungu amewaita mapema. Lakini wewe mwenye upo, hata tufanye hiyo akte, tufanye hiyo tendo la shukrani kwa mama. Mama, Mungu akuweke tena, akuongezee miaka tena, tunataka kukuona, tunataka kufurahi. Kabla ya kuimba, tulipenda tukutane mama. Tafadhali sogea kwa heshima yako tu, tusogee sisi. Okay. Ubakia hapo. Okay, simamia hapo mama, hapo sawa. Alafu kuna sio mama wetu waende wakuvalishe kabla hatujafanya kwa moja. Hii ni kado ya watoto wako wa generation fekaza, wanakupongeza mama. Ulishuhudia na miaka yako tena, ingine miaka tuweze kusherehekea ukiwa mzima. Bwana akubariki sana. Yes.
nasikia nafurahi sana sana sana. Furahi inatosha sana sana sana. Mungu baadaye reka tubaze ya playback kongore. DJ, I think that you can continue with your playback. Piga muziki sasa. Hanyuma Madam Jacqueline, ibintu biriko biragenda neza, byose guheza kibona abaririmbyi twakoranye ibikorwa hariya hirya muri Kongo, twabitanguriye hano tubikomereza muri Kongo, turi kumwe na muri data Samy-well, turi mu bintu n'ibinya cyane. Bamwe bari hano mu Burundi, abandi bari muri Kongo, abandi bari mu Bubiligi, abandi bari muri Amerika, abandi bari muri Canada, turabiriye hose. Abandi bari mu Bubiligi, no muri Norvège barahari, bose barahari. Generation Kaza n'umuntu mwiza ugizwe no gukorera Imana, ugizwe n'urukundo, wowe muri hano gushaka kwifatikanya natwe mu bikorwa byiza byo gukorera Imana. Turaguha ikaze. Tugeze no mu mwanya mwiza Didier agira duhe ikaze. Abashitsi bacu barire kugira ngo baze bashike ku meza bigeze, ibintu birahari n'imyitinye. Biruzuye. Didier ikaze. urakoze cyane. Urakoze cyane. Je crois qu'on va profiter de cette occasion pour appeler Monsieur Samy-well. Monsieur Samy-well, juste dire qu'on a dit qu'il va bagaragaza ibyishimo byabo, bagaragaza ubuzima bwabo. Adepa turabikorana n'iki, turabikorana na Raba. Mutunaji ivyo kubikorana. Basi kwa mchana. Asante sana. Na mimi nisinge bakia kimya. Mtoto wa mama yake pia ambapo amevaa jubilé leo, nimetaka nimshukuru Mungu na maneno yenye nitaka nimfikishie mama ni maneno nitaka nipitisha kwa mwimbo, lakini sauti alikakuwa kama mwimbo huo. Ndio maana nitamwandika binti wangu Etienne atanisaidia kwa sauti, alafu nitamtafsiri kwa sababu ni mwimbo wa Kiingereza. Nitamtafsiri kwa mwimbo huo, atajitahidi kwa playback. Etienne anaweza kusogea hapa mbele kidogo. Wakati unakuwa kwenye makanini, wakati shida zinakuja nyingi, wakati ambapo sina matumaini, katika hali ya kujitoa kupiganisha milima ya maisha. Kupiganisha zunguka ya samaki. Wakati unakaa kwenye mabega yako,
Aupatia maisha marefu zaidi. Leo kwa kijiko hili hili. Hautani wengine. Karibu. Jesus, smile on me, open the butterflies in my belly, open a summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, oh. You know they carry me, they play, oh. Because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor. It's like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor. It's like a river in my soul. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. Made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, Obina Samo, Vizuri sana, utaalamu wa sasa unatusaidia sana. Siku ya Jumamosi sote ambayo tumekusanyikia hapa katika sherehe hii, amani ya Kristo iwe pamoja nasi. Amen. Siwezi kuwachosha kwa maneno marefu, lakini sioni jinsi tunaweza kutoka hapa na kuondoke na hatukuweza kuchangia neno kuko mufikirie tutapotoka hapa na wamuulize mmoja mmoja, tunatoka kwa mambo gani huko, mnaweza kujibu nini? Hiyo inaweza kuwa ni neno.
Nico gituma ndio maana n'abategurisha kwenye karatasi zitangaza imbere n'inyuma nilikuwa nimewatayarishia neno kwa karatasi inaandikwa mbele na nyuma. Mugabo ndibaza yuko ijambo rigiye kuba rigufi cyane, lakini ninafikiria kwamba neno litakuwa fupi au fupi sana. Mugabo murashobora kumbaza muti gute? Lakini mwaweza kuniuliza, je, itafanyikaje au itawezekanaje? Birashoboka kuko byinshi byamaze kuvugwa. Yawezekana kwa sababu mengi tayari yameshazungumzwa. Mwafashije cyane. Mnisaidia sana. Cha kabiri naco, jambo la pili nuko mwese mwabaze kutubwire mukabitaba yote ambaye mmekubali wito mukitabye nuko mwakoranije ngaha kwa jinsi mmekubali wito kwa yule ambaye amekusanyisha hapa, ariwe mama Suzanne Nyandwi, ambaye ni mama Suzanne Nyandwi. Nuko mumuzi neza kandi mumufise ku mutima, ni kwamba mnamfahamu vema na yuko moyoni mwenu kabisa. Ibyo ni ijambo, hilo ni jambo lingine. Aho rero sinirwa ndasobanura cyane imibereho yiwe kumuranga. Kwa hapo siwezi nikatafsiri sana maisha yake zaidi kwa sababu mnamfahamu. Mugabo nk'umuntu amaze kubitahura kandi ni by'ukuri ikibanza cha mbere tunakihereza Imana. Kwa jinsi mnavyoelewa, kwa kweli nafasi ya kwanza tunaiwekea Mungu. Kuko Imana yamuhezagiye mu buryo bwinshi butandukanye, kwa sababu Mungu amembariki katika hali nyingi tofauti. Imana yaramuhaye ibibondo, Mungu amempea watoto. Imana yaramuhaye abagenzi, Mungu amempea marafiki. Imana yaramuhaye kuramba, Mungu amempea maisha marefu. Kandi Imana yaramuhaye ibintu, na mwishowe au baadaye Mungu amempatia vitu. Mugabo nkuko tubibona mu gitabo cha Biblia, lakini kama jinsi tunavyoyaona katika maandiko matakatifu Biblia, hariho umuyoboke w'Imana witwa Yobu. Kuna mtumishi wa Mungu aitwaye Ayubu. Niwe hageze igihe ivyo yari afise byinshi biramuherako. Ni yeye ilionekana alikuwa na mali nyingi, lakini mali hiyo kwa wakati fulani yote ikakwisha. Ivyo na mama Suzanne Nyandwi ibintu ashobora gushingira intambwe byamushikiye. Hayo mama Suzanne Nyandwi peke yake anaweza kushuhudia nyakati hiyo imeweza kufikia. Mugabo ico twoshimira ku Imana kuko byabaye kuri Yobu na mama wacu na Suzanne yigeze ava ku murongo w'Imana nubwo ivyo byaba byamushikiye. Japokuwa matatizo na shida viliweza kumfikia mama yetu Suzanne kama vile Ayubu, lakini naye vile vile hakuweza kumwacha Mungu. Eko kandi mwavyumvise mu yandi majambo yavuzwe muri ivyo vyago vyose iyo yaciyemo, abana mwabonye ngahaye yarabareraga ubuntu. Japokuwa alifikiwa na shida tofauti, watoto ambaye yuko naye wako naye pamoja hapa aliwalea katika maadili mazuri. Nico gituma twese tukoraniye ngahaye iyo tubera inyigisho, na ndio maana kwa sote ambayo tumekusanyikia hapa yaweza kuwa fundisho kwetu. Eko mwavyumvise ko dukoranye ngahaye mu birori by'isabukuru y'imyaka 75. Kwa kweli tumesikia na kujua kwamba tunasherehekea hapa kwa jubilé ya miaka 75. Umuhezagiro munini kuko nta muntu n'umwe ku isi agira izo sabukuru zibiri. Ni baraka kubwa sana kwa sababu duniani watu wengi hawasherehekei sherehe hizo mbili, kuko hawezi imyaka 120, kwa sababu baadhi ya wengi hawaendi zaidi ya miaka 22. Yego 120. Nuko rero murabyumvise icyadukoranyije ngaha byari byamaze kuvugwa. Ni hivyo nasikia kilichotufanya tutanie hapa yalikuwa yameshazungumzwa. Yego ahasigaye ndibaza yuko ari ukubandanya tumwigina
nk'uko byavuzwe